enwumre yensa asoso nom yede ebesom Ghana fo nyina se wo man adwuma enwumre no sia ekase bo ensoma hodo a yede ebra wo no wo kɔ yententa kase no eso a eye www.dlfmonline.com ensam no eda ho no a won so ubetimi akenkan bie sada so ana yen social media handles wo kɔ YouTube a eye DLFM 106.9 sada so ana Instagram and Twitter ehwe nyina nso eye DLFM 106.9 sada so ana nwumre ye stream live ewo page no eso a Facebook no ehon so eye DL 106.9 but what they say do comment ni nyina so ebebra yen na enwumre ensema hodo a ye de eba no won so watimi aba beka ho ebi na enwumre ensema hodo a ye de enam no de ebedi mu akuti bi ene se ye beko assignment mena assignment ne ho ase bi asore ebo busua bi ntam ni nyina no ene se efunu a ehye fridge mu no wo mokoya ya yesi efunu no ayira emu nsam kase boyi wo bete yababo edi awura santimantan mu ne honom ena wonom tuntotunto jenne e wo kada so e kire mu a empenifo atu wo de wafiri ba bi wo wo eton wade nanso no mo sere empenifo so mo wo esense mra de ma wonom no iswapa entumi emu awonom yabe kase bo ne beko asantimantan mu a ne honom a ne yegina na yebefiri kwada so na yaba adwe so nyame aya domo aboso me ne da to so aduasa ana adwe so by elections eba so na se wudu adwoso a sabre poster bi ayiniti na nyina no ene se yewura kwabena wo wusu aduomi akane na wo ya NPP mra hye badwani ayinei wo kɔ kwantankro no wone kane mampani John Dramani Mahama se yeso wo mu yenu poster bi apie na wo mu kire mu a eye NPP fo na hye kire emu nsam ya ma ne bofo aye ma emu nsam kase boyi wo bete yebekɔ so agyina mu asante mantanum na honom ena oswafo hwe nnwuma ena de ense so a commission 26,000 unit e de ama Ghana Immigration Service na yebekɔ my Ghana from Mantamo so a na Asogli state na nanu mo atena nkonya ekire mu se won wonti ase na enti ase ekina adaye a eye ho technical university no ye besisa ne din e de akoto eframamu won mo kire se ye no anesen anamen eno so kase boyi yebekan ni akire mu yebebo edi awura Madina eye mrahye badwani Mr. Francis Xavier Soso aso eye no they said that na danko akufu ado Ghana man pani anim say o ma no homode na anti witchcraft bill na omde beto na nim papa yi o ma no homode na onfa ne hemfa nsase ansa na wafiri ebanwa so sadan so ana Ghana man pani wo be maboada commander in chief of the Ghana Armed Forces man pani akufu ado wo de atu abibre mu empanifo nyina anim say wono mo enhwe na atuatedom terrorism yebeto ase afri Africa ama asomdwen so atimi aba abusua ensam ne pika we ho na nwumrei yade ebesom Ghana fo nyina ese wo man adwuma anwumre no sia ekase bo ensam wa yade enam no se wo kɔ yententa kase no eso a eye DLFMonline.com sadan so ana ye social media handles Facebook no so eka ho ye stream live ewo page no eso a eye DL 106.9 me pacho wada ensam no so ayede enam no se uko Enquires ahodo any enkronkro ahodo so a information centers a apiki ensam ni nyina so wo mo edoso de ye beka ye bebodi amawo de ye nkan so ebre no so a na wa ma won so yetimi ate won kapa na bibia so atimi akọ enkane na sabre wuduru eye ginanko a eye adwempa information center wo kirem se DLFM kasebo ebo de sa anomana mo a enam wo manfo na so mu ewo information center hodo so a adwempa information center enso ewo ginanko sada so ana honorable ana afenso ni sister ya wo mo bie mo papa ewo ofori krom choba ewo Ashoma estate wo mo kire se emrantia no etetroma kese nanso kasebo no enam wo maso mu a enye asam kotoa na ensam no edoso nanso ni nyina mu no yebabu ya homode se yebe samra Kwadwo oko yebe samra ensam ni nyina pe de metiefo enti ya hwe na yan samra yebe hwe na ya samra ne tentem eye ekurase nkomo ne abusia me zamrane no me zamrane no wo ye den me bonfo enne de zamra ah eno ano me zamra me kasa me kan ye no wo zamra kasa no eye ekurase nkomo ne abusia me zamrane no me zamrane no wo ye den me bonfo enne de zamra ah eno ano me zamra me kasa me kan ye no wo zamra kasa no
enti abusuan sam no edoso nanso yebebo ya homode se yebe samra ne nyina ede amamo na ye kan sa no ye kan se wantie nso a anwumre ye tenase a yebe yi wokukua mu nsam nyina wo secret yebe yi apie nti wan kan no kra me secret happy ayo ne ka wo secret wa me ka chan e dey secret a me ka chan ta ma ka chira me se oya man se adwuma wa identi a one ne yile ni ja ye ni se ono wo kwa anadwo nti bi wo ha e wo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne ne yile no eda catch me ma mo me kusia enti anwumre ya mo ma kosua nso de obege giyan ye de ahwefom akenkanfo mienu edi a mejeso eye Grand Star Card ya mite nkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B. DL News. Yama Ghana for ene yetiefo akwaba na afei yenhye kase bonase emfa emawo na utumrika ehia yen e wo Facebook no eso a me paacha wo ensam ni nyina no eye live e wo Facebook no so a eye DL106.9 yehye kase bono ase a ye ko ashaiman e wo enkrapumpuri mantam ha mene wo ekasai ebusua bia ni abresene krodom ni nyina no ene se wo wuo ade ba mo wuo ana kyerɛ wo na pakan abesi ebusua bi fie a enam so emamame ani din ede Mary eye animle opare ede mame no atoa ya no ewonse do na aya na empanisi efunu bede na nkwa amena munti na empanifo eye amamra ni amane se anka wo mbehwe na anka eyiye no wo mo aye efiri se efunu no ache free gem dodo na no na ebusuafo no ekwa mochire eye Trinity mochire no ewa Shaiman se wo mo kwa akwa ehwefuru no eyi dia ba betompem na wo motimi adeda furu na nkaja wo mo anom ne husikasa wo mo koya efuru na yira adwonko efuru na timi ayira ade we nam so masese no abusuafo no akwa tesa sobuo we de sobuo ebo we san ene em se efuru no wa ne wakwa yi abrabo amo ya mane efiri se ebane san anefunu a wo hye frige mu wo timi yira wa bra ye nya we enti we nam so ma ade a empanifo aye kire se wo ma bo canopy so ho wo ma cotton sane ade anu jollof enkrado kuma chenchenam ene abodo nie emrewa ne nkokorafo nyina atwaduko so mtia ene nka omukwa akoya yie no sabre enkrado kuma ben nanso esanse efuru no a ye kwakwa yie dia be yie no ayira ne nti enam so ma sabre yie no empanifo atu ahyeda sesei ayensem pipa wa shama akyerese anya sam kotua na asem weto afom no ana yamane boni Kwadwo bako womedia anantuo no woni binti woti afom a wontene nka wawurawura mu a na watu nsam na sesei ekrudom na yabo ya homo adesa ye no ebedi nkomo na wakyere yemu dienti a anam so a efuru no ayira ye na mpokura no wokoya no efuru no mo kyerese akwakwo dehin na wo mo ko amokyere no mo kyere ma asesan na efuru no hefa no woko anase efuru no woko relegation ya boy homo de say yensa betimi aka Kwadwo bako na afei ye ne no adi enkomo yensa yanka no yento akase bonu so yensa ka no a ya de ne beba ye to akase bonu so ane ye body awuremu wasante mantemu na honom na kwada so eye di beba bro bai ahannan me kire 4000 ene yankopon fafia wonom adwuma nyina beba wonom na enkyeremu ni nyina ne say sani pa wanya nipa hodom tonton eye jene ewo kwada so edwam na wonom kyeremu a ayade akwada so municipal assembly no edo mo fa kwan bi so a enya de akwa do mo fa so no enya de o manage ho kra mu kyeremu aje say kotuma me hwe oto agro ena mpanifo peso no mo di ewo kwada so ne potemu ni senti o muntumi ntena asema mpanifo entwe fufu emfafo mo kwa ti fan show manum ewo ma wi kete da honom ena o mu kyerem so ekwa mpanifo peso mo de fa so ne se wono mo kyeremu a besa na watwe mienum ni ena mpanifo ede nkrata ba bonti so mpese wono bo modin ba bi mu to je ndi no wono mutumi firi honom na mpanifo ebetna za be yensiesi wonom ne de ma wonom na mo so da bi na wodi ma ye na watwe mieni pani na eba ne sana animanum ye mo pam ye ede afrika kese mu ne emra de ye kese bo modin bo anan ekopie mo eye kwada so odwam honom no na chese prosifo akwa je honom nyina de aboso
afis mperifo do mu free aye kwada so municipal assembly nim akwaje ban ato ban wo bia eche sei adwadifo tontonton je ne wonpotem ho no mo no na omo de aye chance dan age ho no mu nyina na nipa mienu nso a wono mu free kwada so ahemfie anansa omo ne ya de hye kwada so de ayade mperifo nsa kan ma tete wonom e de wo kwakogum enkran nya tete ma so omo akoko bodua omo akoko aye nua mperifo no mutu omo afrom se wo monje duabo we de modea samba tena se mma ye ne aduane bebo ye pa mpotem ha de ne bebo mu dua pa de beche mo endoma akoko dua ma mperisa me kasei mperifo tumi ate wonom na wade mu kire ma ache se enipa bi no omfififre ya kwada so omo se ahemfie na se omo susu se wade makwa akwaji eye 3 billion Ghana cedis sai ska makwaji sai ska we e de FMC hono ma enu ntina eye MC ye no obo no homode se ne obetu wonom e de wa firi dwanem ena omo kire mi so wo hwa mmere mpa kwada so MC ende ma wonom na ada no sua na watwe mienu pe na moma ye nkra se o mo betu ye de afiri na mo sei na ma de akoba fufuro na ye kwakoton wade na nafu amakoma ba de say edu nan pe mutu ye nde ene bode be pa na eda ya mo ni senti no sama mo ne ye ka no anya de betimi ate ase ne senti perifo momode en na mo ye se fufuro mfa ho na anum no mo ye be papa ye betimi yakọ senti sa de a netu amutu ye no anya de be bo ne senti no mo de ade sere e de atum perifo ne mu se anum no muntumi amra mo na kwada so ntonton je ne mo be papa anase mo ba bi o betimi akwakoton wade se be ye be boa na wonom so anya ba bi atumi edidi ne yeti esma hudo bi a adwadifo no na de ye kasebo no mdi nkomo no se de wo kire won semu efaye Pastor me de mi French me be to de ko tu amutu ya ne de be ha ye chese won se du kra won me French ba ha no se da ni mu ha kakra na no ni mutu o mu ya ba ne fa ye pro ka ba ye so ye ho be kire ye sra ba no hu ye mobo na kompe ba bi papa mai na ye nya ba bi nton ya de kakra kakra ye sa ye jiji lo de ye aduma na ye si ani ya ho kire on sa ye se beble na so pa jiji lo the assembly babanti yesra na owu ya mobo ade say ade no musu betu ye no muma ye mere kakra na kan fa mo ye ho esi aya prepare ye ko ye ni baby a ye tu a ye ko sesi ye esi kan so ska ya ko di ska ne de akofa no ma ya ko di loan ani akofa je na ye to esi mutu esi aya prepare se he ne ye fa nko ji omunya ye tere wo mte ko munya abotere kakra ne ne e ma ye na kan ye fa mpe baby a ye ne be ko na ni mo ya na mu gina so sa ade a se mo ma mu tutu pa no wa na sa edie jana na se yabutu yanyina mini kunu jana na same ya bara mo so mu mi ente jene no o mu jiri ha me so be to abama MPP na nti wo amu ye ye say ni me se ya sa to ababiem me to ababiem enti na na do so o ha kasa ni ye ye mobo ma ya ne kunu o jana na so ye ya ba ya to jene na onu ade didi ya de so ya ma ya de so ya butu ya na wo tu ye ya ko ya na se ya ko edan ya se sari be kwai ya se sari to eni a wuti ye eye emadwadifo ne mema wodom etonton wade me kire jenne e wo kwada so edwam na omani abere pa chese empenifo amfafia wanhwe ana omo adwuma ebetimi aba wodom eni na wuti ye eno ati ena kasamafo de makwada so Onion Sellers Association ne din ade Mr Solomon Kofi Abanga ono so de adesre e de ato Ghana mampen na danko akufuado ena afen so asante hina nim se animanim yi ne ma omo na mu no enya de a wonnom ebo adwosokura de sent na animanim penifo momode na ho kira wonnom na mu okwada so ne potem no mmeka bi fa ma mente sa de a wanhwa na omo nyuma betimi abo ne koba ne sanso de anya de obetimi anya sika e de ahwe abusua yenti esma hudo bi a Mr Solomon Kofi Abanga said o kire nsemu de to DL kasebo animo nura enea na ye pie ba ye na ehu se soldier for asara ne edwano ene police for se omutu ye ende tie ba sa no ye wanwa se osase wura etmi de esase ne maye na obi se otu ye ende na etu a omutu ye no na nka enhaye because asase no enye ye dia but ba bia omude ye kọ no ohia ye kọ ha enye dia ye be timi akom was enura me ko ho ekohwe ti de saate na tie wo hwe pata ewo edomo ha ye wo pata 150 ena ye koduru ho ne so me koduru ho no pata ewo ho ye 18 nti de misre ne se nokre ye kọ ho a ye nkom nti ka regional minister NDC kura pese ko omutu ye ya kese ka omu efa ebuo so emaye ena omumma ye sase a yakwa ye betimi yakom because wontimin tu akukọ na wode anantwie ekọ ho because wonim say omunkom because wonim say anantwie mundimin ko kokọ ebuo aha nti yesre omu say etuo na omutu ye no yese ye nkọ se eba say asasura say yenjai ne sase na emano a ayema say ye kọ
eni a wuti ye kasamafo e de ma won mo tutotunto jende e wo kwa da so edwanum Mr Solomon Kofi Abanga yanto anwumre no sia kase ebo no so emawo na yebeto aso ma wa se bi mpanesi satiase nam ekwa na chi a aya na ensai ye enunti ma yenkwa ya chi na enkomo a yedi nka de somwo ewo ahyan man se efunu bi ayira ewo fridge mu nti eyiye yeto ahyada no yenkwa homa so yamane boni Kwadwo baako wono na adi nsam no etie yenkwa yi na wo moyemu enkomo Kwadwo akwaba ya jomira efunu ayira no ehye ewo 5 yo so say the so okay no sa pepe na asi akwakoba na the mama and din namre opare ene no otekaka sunanka number 1 ebe mi share camp no dear say mama e kan ji eguru me say bring about me dey can me chanta fi me me dey can na mama okay nti eguru me January 12 na mama e kan nti guye ewo Crystal Hospital eno ewo Michelle Camp nenu ana busianfo se sadia ewo so mutu kofa ne krabe ewo Trinity Mortuary eno wo Asaman eho ana nei abusianfo edi emunu koto ya na ni na mu no wo fe nsema abusianfo ekra je no mu di mortuary wa twentwe papa ya enya agro na sa na wo twi mu ana abusianfo se sadia nenu obepe mama ne krabe enam so na che se canopy ahodo a wahenhan enkuria emiane ahodo a waye de na je se esewani se kachre enti ebusanfo kire se da ya woda ye koni tredemu ana wo so mukoko tua sika bia wo so mutua se bi o mo se betumi aka mu no ebusanfo aye ready so mo twa mu no me che fie da no anajo besi ne memre da numa a amanfo atwa hye o besi pe no omukọ ya nje so mo hwehwe amunu bia ya de se omunse etuka amunu a aba mema asem na ba be asem kese pa ewo kakasu na nka number 1 ha me se eben Michelle Camp ewo asenya road nenu ana enenu abuchiafo di asemi akoda apolitifo gusu mu hwehwemu a yeso ene yebo ana ekofie ho ene abuchiafo ahodo ekotwe nkomo mo mo kire mu se nenu asem ewo apolitifo nsema omohwe investigation hodo a police for be ya o metin ya ba be bi no o mdi nya ba be sum Ghana fo a na chese kwa mi se aduane ahodo ene canopy na ne niema de ese ni na ka esi amno ka se no adaka no esisi ho a yani ekoko hwe bi a enya agrofo enti no ene mi ye he edachira no ye betira kwa kopie wa police for so na chese amanebo ho bia no police for dia mai ye fi wa ye beta kopie mu ewo Trinity Mortuary ewa Shaman na hoso no omofo mu dia so no ye de ba be sum DL 106.9 ye tie for Facebook no so na just afa for no so no ye ma omo ani ensi ewo ho mira enti Kwadwo na cheze se wu kire mu a enkrado kuno ndi oni nyina ya ka nya sa na tie sabe pepe ni na ayeka na we be say eje kuba ta no na take we ahodo no na so bete ana anta won che we say na de ya na yi yo no edu ba bi na te sa kwa ye preti ahodo a dodo da e ba ye no enya de se dodo no so no omutime di free omokra utime se obi o ha na se we take away mienu na ye se bia we yi ni Guinness bi na otwini ni na mu no omu na ye se omo de di yaw na so ni na mu no take away ahodo no de edamem ni da no ya de se ni na etimi call ya amanfo agye dia ensabode bi antima ankoso ayi yo no so antima amaso mira na Kwadwo woni abusuafo de di nkomo no sanka ye nim se abusuafo bia no ansa no mbekọ anase wo mo bekwa kodi dwa ye beye mutuo ye be chenchenam ne ade no na wo mo de nkan akọhwese bia wo mo de hye no bia yi woda mo kire ho ne ade abusua no ani nkan akọye sa checks no ansa na wo mo kwa akọye hyeto ne ade yi sabe pepe se de usia suma me bi sa sa ko san we nyina na ni na mu no asema abusuani ba kwa na oka omo anenu omo yi won se omo na brane brano no omo fo omo ni eni amu na chi ewo sa mo chi won ka che nse ya de se on the 18th na ya woda no sa da no na nenu omo kokko tie skana ekoye se mo chi man ka che omo so ye be yi ato se be ya enu eda fieda no na che se ni hu asan eti bi plan se na je se 14 15 16 17 no udi wani ehu amu na je se nya de se abushani timi yi anu a eno na akwa bibio ho a na mfese ye twense abushani be ba na
or what you have ever used in the Sabiano, and some of the yesterday Bobano, I think, and never be Oma, and Sediano, the best from a for more ATL. The ambassador that prayer, I can't send the answer than you so much. And some of Bobani course here will be say, must be the same question. Which will say, DLFM 106.9. Kwadwo ma yana sebia maneboy na sesia de wo ye ayase correspondent nti koso a na gina ka no pinase se aye no be yakwa mesere wada take away ni agenan ne ye nan ne ofia but you say but aye no be nya ba so dia na je say DL you see for ya fo nyina na ya say you do bo mu nyina nka na je say aye no omu nyina tima ba be say na je say no de e na home na o man Ghana mu no kakasu na nka number 1 out against a treaty hospital asama ya emu aira lura meda se Kwadwo meda se pa enti ebusuya yamani boni Kwadwo ba akodi amani boyi efri eye kakasu nanka mesha camp ana se say efunu ayira na nso nchena mu aben awurade nyankopon na makai bodanfo bi asebi obi wachi hwegu nanim wasi awurade entensi midam enti Kwadwo Nhyiraba Kwadwo bayifo okon esi ananka tomola so ohun say so what kai sa movie we ya yagiefuno we part 1 to 4 nti we be part 5 oh say enya bra edi kan e biasi ni o ayira o me kai Mindford it was central region. Okay. Mindford, yeah, John my side ho. Obi su funu yira sa. Hey, yes. Abusuya pani ye hu mo modern atena simpenifu akohwe emu no. Okoye wada mo kire ho no ma o mo twan sa ade che o mkofa ya. Efunu yira. De share de ko fie kwada na abusuafo no betwa hia nya o de share na. O mo kwa akwajo o mo de ne ye hu no bepem na me ne o kasai. Ya so apifunu. Na ya na menim wo mo hwe sa ye funu no so wo ye mortuary ho no mo no. Menim ade ya o mo yo. Enti se o mbeka ne sai, si ye funu o mbe de na mo de aba. Kwadwo oko dia ye no me nkan Bible ne empon what must you somebody funu ne ba o ye nkan ne empon because abusuafo bi abusa eyiye to a abusia kwaje bosia ne ade esie na se shito ya abin eye besia so adofo abeye funu ne na ho ma yeri ya ne sei eya hwe muni modua ne ye wa ha da bi ebe se kwa mu fe bi mra hanya wa mo hwe funu no so amukura abia ne se ba ne sei ya se mutumi kwadam se be ye mo ne be ya dusua ade. Can you imagine that? Oh yes o mo tuaka Kwadwo okon Okon yenkan Bible ne empon Bible ne enko yenim time ko yenkan Bible ne empon kan o de kan enko yenim na o ka tere won say Jimmy Sanka hifa na ka goto aso kamia kwa na ka ukoto papa de so na say una na Bible na ka goto aso ka to aso mi enko yan so to aso mi enko na o ka tere won say no ka tere won say mun fu bi biara ntu ko mu se pene atwe Bible da na wo fa ba wi aso ni Bible kinkan na to mi to aso na ka to aso he na o ka tere won say hifa na ka goto aso kamia kwa na ka ukoto papa de so na say una na Bible na ka goto aso ka to aso mi enko enti abusuya ye kan to aso na yakuranim ye to anwemre no si akase ebo no so ewo DL wa haninsia akiripo enkoro na nsam no akwese Africa tachi a wo kwa wade ye nam Ghana fanai ba bia enie emantwe bia mu yebo edivura mu akire sa nyasam kotua ma yentu fo ase kwa da bi a wo kwa yiase na yenkotwi break pa ewo adweso na nyame ya domu abosumi ne da to so aduasa adweso anyasam kotua empenesi akokɔ wode hwe bekum eku ne nyina no ene se adweso by elections nyame ya domu a 30th April na yede hyehye so na yede enkran ane ebutuo na amanebo a efri adweso eba ekiremu a wopani akane na wote abaanwa so se emrahye badwani ema adweso ewo NPP wo so manekuo ni dirimu eye engineer kwabena wo wusu aduomi wono wo trinity si wo bekobi na emom wo kirem se enera bia anko yenti no wo ko contemporary independent na independent na wo kro no ade akyeye ade etete akirem se enipa bi ahyeda koye yewura kwabena wo wusu aduomi ni poster a kyerɛ sɛ wone kane mampane John Dramani Mahama wo momienu ane daso na eno ana yewura kwabena wo wusu aduomi ne camp ade abeto dwa ekirem sɛ aboa tefre na asa anyefe ewo dwabo ase nyina no eya kokwa ntwwa na wo mo tinetine wo mo nsa wo mo suspect se ebeya NPP fo a ewo adweso ana ahyeda akoye poster a wono kwabena wo wusu aduomi ene kane mampane John Dramani Mahama wo mo foni edaso ye de ye tenkran
ma yentum ni kan kwadwo so yi na me wa faase Robert Bosomtwe wono ene ya mane boni a wogina mu ewo adweso akura bibia bokọ de Ofa Adam na unzo oh nyame adom ye ho ye na adweso mu ye bio Ofa abato ho ntensem no sa na tie boy enkomo de etetia no sa na tie Ofa yema tifu ajo ne mo makwa ba from DLFM so na yenka wo se ya bepie mu Kumasi adwoso na se de bia wo frame ameka cho no adwoso de by election na ye hwe ni mu na ofa se de menu mi no nyina ebedi adanse no etu abato so se ya obia ye de obetimi obia de na ho oden ba abonten obia ye de sha daka bia na obehese obedi nkunim se de odi kan chire mu chire atifo no ebeto ja se flyer bi na mabonten na se posters na mabonten ube se yura kwabno usu adiomi onne former president John Dramani Mahama NDC presidential candidate ene daso said ya bibia yehunu no na we a yeche ye no ena yebopini mpanyinfo bi ebuso omo se na enkomo de say na tie ena omo chiri ma chere se da bi o enye sa na abato ya hyase kra no so obeka ya NDC atwi omo hu fi abato ni mpe ena beda adwa e wajuzi se NDC for na akwhye kwabno usu adiomi achi se omra independent NDC for enu ntina omama omo parliamentary candidate ama no entianu mu na ye ne mpanyinfo kasa no mma the same reason say san komoyi se de kwabno usu adiomi hyase no saa na omamfo bi kan na we enye omo nwanwa na nya enye omo nyina ne se omo hu ni se entasentase eni ehu na abo NDC amanyoku na ejebo mvanchem NPP amanyoku na ehu abo omo entina omo tusa anamo no na menua enye kwabno usu adiomi nko a se obepie mu wajiso a NDC organizer a o wajiso constituency ni di dodo afra eno afra no Gumash ono nso ni bi the pictures eno na mabonchen a na ochiache ma wuntumi eno nso omo de aye poster na ma omo nso ka se NDC organizer wajiso enso ayina nim se oye campaign de ama kwabna boachi a wo MPP mu entimi obepie mu wajiso a sa na tubeka se abato ho nkomo de edu a obia ka ne de enti se de wo ka se yewra kwabna osu adiomi amanfo bi ede ne pictures actually John Dramani Mahama de ho a omo hu ni se NDC na asoma no ye ko maka chi no mse abato ho nsensem a amanfo bi fa kwan bia so se de be ya omo de begu yewra kwabna osu adiomi animu ase na ne ho nya akono because omo nim se ajuso de obepie mu ajuso a NPP osunu kokroko no ena wo se omanfo cho amanti nia se mo che won kan aye no kre na mum ye company fo akache no omo che mu se ehu bi ena abo NPP amanyoku na omo fa sa kwan ne so a omo di tusa na mo no minia Kwadwo yi na me di nka kan no wo de adwoso ho no mo na obutuo na ye de enkra ha ne wo na enkomo no ba ko aye te ye ne se de enti ase enipa bi afa kwati kwan akoya sa poster no ase wo mo kire mu a se kwabena wo wusu aduomi ewili se independent candidate ya anhwa na wo de ne ho akodom NDC enti na wo mo yesa saa nkomo no wati bi se yewra kwabra wusu aduomi wo mo keka sa de enti a ya yesa no so wini a anhwa na wo de akoka NDC fo ho enu ntia wati bi sa ho Robert de Martin nkran no sa na tie on say ye nyina be dia dan tie parliament aya hand ye boni ebe kano no se ekobate kwabno usu adiomi ewini a eno de se NPP fo no ye diomachi ni ani omo for campaign a to da odu ba oka se kwabno usu adiomi eso watwe ne ho free NPP oko independent enti se omanfo no to obama na okwa odne tam ebako akobo NDC amanyoku ni ewo parliament house o enti se motin kana moti ya no kre sana NPP fanyi ni bi ka se omanfo ni ejizuko ni no mokoto abama era kwabno usu adiomi a okwa odne tam ebeko akobo NDC amanyoku ni nyina ka ho na omode sa process na ba bonten e kire se kwabno usu adiomi one NDC for ekonna ekrana na ai bosomtwe ye nim sa abato no meka sa akaba sa na wotwe anesa na minimu ada yesi a police fo ni a soldier fo bi a abegu adwoso no ebi makrom hada wo mote se Taliban fo sa na tie wo hunu bi minia
the opening kind of Pepe energy. You didn't say about one ever personal. I said you're okay. I don't pay that's a near me. I force me and Sabia. Or one for because after a move so the pool more. And I make a say, yeah, that's what Banady, a say, and a bay. A slap phone in them coom. And now, I dear about Consua, name in them kuma, master dear Munich. Answer your penny for a share on which I use super AFP. They didn't say a gift for him by Adria. Over Timo Jusua, such a canonanka by election in Yamba, you know. It's over Timo Jusua. A share 80 and you were just super AFP. V8 so fat mancha, no shall be baby, you know, no shall be baby and you back from the Armenia. Soldier phone, dear, a media dance here, say, or maybe book room hapa. Now, meaning sending in a bumbo on the pop, said a by election, no, if you have a cost was some Jima, and go for how any pinchip and Jibia and Fama. Bosomtre ma yana sepania maniboy kwaswadi achire etobe nkum 25 yawaha ya de besum yetie for of a mention that now of a bush in a mayo. Oh, a missy of a nick and sabonting. What am I saying? Yay, Bosomtre. Me may or Pambo as me may. Ain't he? I was here. Yamani Bonnie Robert Bosomtre and no. Na Kwadwo. Oko. When you're politician, but and say me say I'm now just saying. So better say yes, say be a we independent candidate. Enipa bi a shada corporate will post at their farm to say be a party be there when they are. Na say party no a ye de watare ho no. Na omokon ado. Sa. Na party ni nyanwa wo pe. Kwadwo Sammy. Kwadwo Sammy. Anoko say ye kwa bayi. Na obahu se obi afre wo fa. Na watade wo de picture ya atade hye na. Na say wate me dogon. Sa na tie. And the musa manyoku okura wo no mode ne ntade no. Omode ne poster the picture aye ye omode aka ho no. Omunya na omopenti no omunya negotiation no muhu no omone ne nka sika semwe. But anokura ne say DLFM kase ebo no. Yenya esi ya adwe pesi ebesom Ghana fo no. Oh na dey. Over our liar say bibi ba yen kan kire wo. Ebe ka kire wo no. Ono ba fu fra da pen e wo yiri achi. Over my liar. Over my liar say bet my sir. Me to yes sir. Over your liar. Me oba de onne ti wona ya de pama na won kan oji bone enti wo bukra de ewu mso ba dada na wo kofo oba afufro ono oba afufro da pen e wo yiri achi. Over my liar. Over my liar say bet my sir. Me to yes sir. Over your liar. Enti abusuya over our liar kura say ye bedi ntro akira wo e wo kase ebosu ba Kwadwo ono musa da achi bia no wunyini kakra kan wadwuma ba na ba. Oh say bebe yankopon twede yampon ya fai eno an yegusu aye nkakra nkra kopo me se ye nea ode bebe ode bedu na ode adu za nua ba ko ne de wunya ba ko ne de ensam a waka de ewu age wa bis on se ye wa mononefo se de omuyi omo nsam ano na ye kuro mu hamfo nso se de omuyi omo nsam ano ye ni yenyini a wo ye Ghana ni a wunyina wadwuma ba yanko ana wo ye broni ba nso a wunyina wadwuma ba yanko enti wo de ka ko bisa brotiri fo no ma ko bisa brotiri ba se omo no wadwuma ba no mpese omo ye ya na bisa Ghana nso. Okay. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drinks it will never die. That's a very lofty goal, and I like it. That's very specific too. Nice. No, I'm to. Huh? Na banwa. Nyamisira so enti esramu ada montana da chi bia yira Kwadwo ebe dai se me nu we ne ye di kasi mu dada sa enti be bisa etiefo no se phone line de tuma da chi wunya ba di aduma no mu di ka kura wi ansa se mu na detri no maka bi wo be physician na sa wo be ka mutuo on de wa hwe kura na obeton je ndi Kwadwo me nto aka se bo no so ni nyina ye mutuo ye sika na ye pe de hia se obe ye adwuma abenya sika sa de ye kuro ma se de ye mu adwuma bi ensene bi da bi de hia se sika be firi mu aba ana obe ka mutuo so anya sika je se wo yusu to jimi sente sa de abeboka o yes o Ghana man do na. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drinks it will never die. That's a very lofty goal, and I like it. That's very specific too. Nice. That's when you No, I'm to. Huh?
Emutu. Na benwa. Nyemisra swai. So always a mini about no aspire running na. Anyway, who be aduan de bo ofo pa wo mu ne wasalete honom. So who mini ameka na asemi, me money din, makonya case. Ewa ni mre wakase ebo esu nti no. Saa na ekọ nti wonu amon wan fa mutu de abeboka. Saa na ti ho. O my God na mu. Yetwa kasebo no so. Ne ekwa mu wasoafo a one de wo hwa adansie. Ana afi so enwuma so o my God na mu. Sisi ameka se ekwa mu asante mantem a. Wa commission na 26 units dan kese pa de ama Ghana Immigration Service say. One man year don't find omudwumade o my Ghana mo. Na dwumade kese anti say no ebomaden dwumade ni kɔ so wo ye buakwa. Tese ye buakwa housing. E wonom na dwumade kɔ so wo ye antwema ngobiaja South municipal nim e wo ye asante matenum. Na dwumade kɔ so na yade a ye state housing company. Wala na mo hwa ni mu kwan so mo moden no masi ye 100 housing unit. Ewa ya John Ejekumu Kufo eye estate. Womo na dwumade kese anti sa no ehya wono nsa. Na yesi ameka se wo masi adan mu maako metra ye 70. Na womo atumi asi wo hwa ni mu se eye 30 na aka na womo mode na mo so batumi asi e de aka dwumade ne ho. Na wono ma tirem o man Ghana wo ba pie mu a eye immigration fo no ba bi o bedampo edu ba bia na ya de mpa de ma wonom. Ni sentre dwumade kese ati se na mo kopa ho ntoma bi o matumi abomode a wo ma commission dan na omode kwa hye eye immigration service ne se omonye na mutumi mo omode entena mu na wonum eni omudwuma ewo mu na ma dwumade ne kwaso na mo bo omode bo dwa data no so afọ ohwe Ghana enwuma na dansie so kodwo ponkroma ono kwada dwumade na okopa dwumade hu nyina ntoma kyese dwumade yin ekwaso honum ewade a ese John Ejekumu Kufo estate ensa wonum na dwumade ese wonum se dwumade ntesa no ekwaso kodwo ponkroma ekase na otirem so dwumade we na ade aban ebo no homade pa so beboa na wabo dwumade se be beboa na my Ghana adan ahodo a aban adwumayefo munya baabi mfa mutire nto no esu betimi atena adwumayefo na nya baabi atumi atena fin so titiro my Ghana bebre na nya baabi popo emfa mutire emfa nto okase na wasa kyerem so ayade a o my Ghana wo hwa adan ahodo a ye wo man ni mu ayadeka eye 7.2 billion 7.2 million ene ya housing deficit o my Ghana yade akese inipa do na nya baabi emfa mutire nto o my Ghana mu titiriw ene abadwumayefo na otirem so abani sei na landlord fo mo asisi o madan no edwe no mbo Ghana fo so okwa ha dan a na agent for Jews kan ya de okroma jese wo kan enke wo kwa obi dan mpo na Okogyeabour jese ayen sampi edema akwaje na dan ekura na nwunu eho kan obebo eni sika obetua ni nyina chi na ye twamena bo a ni nyina ha adwe ye po man Ghana mu a we ya de Okogyeabour pon kroma etire mu a eho hia ba ne pass obo na homodin pa se sa de ahodo abo Ghana fo se jonso abo akokọ no betua bomodin wo apa ho pomasibre na Ghana fo be na atumi anya dan no matumi adam na asomdwe etimi aba okase na wasa chem say ya de se ameka say edan ya wono masi wa John Ejekumu Kufo estate no de 10 million and 10,000 housing unit ena mo hwade mo so mbesi eye team development eye corporation TDC ono mo na hwadwumade we nyina so a eye state housing corporation no na da no a afin so eye aso e my Ghana dan se ne nyuma so na dwumade we nyina ese ne nsa na ma kodwo ponkroma okasa no. And some say no chile mo dwumade no ase. They are putting up 100 houses. So far, they have done almost 70. We are left with just about 30% of this project to complete. And it is out of this 70 that today the Ghana Immigration Service purchases 26 for its officers. Let's give them a bit. The government of Ghana under the Akufo-Addo administration has also got a government housing program which is developing specifically accommodation for security services and other public servants. So in Kwabenya, you will see what we have done for the Ghana Police Service. Very soon in Tesano, we will commission 320 new homes also for the security services. And today we are happy to hand over these 26 units to the Ghana Immigration Service here. But that's not all. Eni awuti ye kodwo opon komono ene oswafo ma Ghana enyuma ene adazi na ba Facebook no so DLFM 106.9 DLFM 106.9 ajese emfoni ahodo ani videos ahodo ni nyina etwagu e Facebook no so awoba onsu bebo betua bo ni akwa no wahudi yakoso ne nsema ahodo a ya kan nyina bi ne watumi ahwe na no achi na managing director Edema State Housing Corporation no ana company no the din de Mr. Kwabena Ampofo apia ono so ekire mu ajese dwumade we na wono madie no de dwumade yi hyase o 2008 mesile film premier ne ngwatwe mu ena dwumade yi hyase a wo omampeni da John Ejekumu Kufo apan so na dwumade yi hyase a wono ma hyase so mbo moden so betumi esi adan nyina sisi ameka so mbo moden asimu eye 70 na wono mati esi ajo so mo hwade mu se de aka nyina so mbo moden na mo matumi esi ni nyina awie dia ma Ghana fo na Ghana fo nso
enemy etumi agene yenti esma wo dubo pani kasa no so okire mu edeto DL Kasebo anymore. I am super proud to be associated with this project named after His Excellency former President John Adjei Kufuor. And as you all attest to this intervention will serve as a great moral booster to the officers of the Ghana Immigration Service, which will ultimately lead to increase in productivity towards the management of migration and significant contribution to national security of our dear country. My noble and distinguished officer, as a service, we have a maintenance plan, and I, the Controller General, shall personally ensure that occupants of this great and noble edifice adhere to it. At this point, I will urge you all to ensure that you do not bring the name of the service into disrepute. Any awutie managing director at the State Housing Company, Mr. Kwabena Ampofo apiane ena wotie no. Yentu anwumre no nsia Kasebo no eso. Ewo DLFM 106.9 na empenisi ya Kwadwo nyina no wo fase kan ya na waka ise akotokre nso esen baabi nti Ghana for messages no etemu pa ese baabi hine entosi abomu na Akpelima Moses Kwaku anwasi in fact DLFM Kasebo emu odesano manam na wotie ne life edi free Apollonia ana abna enso nyameye enso wadi abayin eno nso akwaya manyosem sa ma abna ana DJ higher grade ana say can you imagine say efunu da fridge na yesi efunu atimi agira we dey obesere busuafo ne say wo monkonkwa che mo kire workers ni nyina na we dey assignment to the world pa Bismarck Coca ana say on the dum so ho asam no ka nyambo transfer wate nyambo 3 enti me yento Akasebo no so won so wodo message ba ebetima kenkan na ya de amount yeto Akasebo no so ana ye ko wo my Ghana fra o manta mu voter region na ehonomo ana eye Asogli State Council mechire na nanom watira nkonya a wonom ewo ho wonom bu afu paase achimota forest ni nsem o mo kan nyina no ene se na nsan wo mo honomo ana omunya na ntie se aban wei pese wo beye naming ceremony na hwan na wo mo wurawura efie mu a obi anwoi na ene se obi anwoi a hwan din ana ban wei wo ba betoi eno na wo mo echire mu a eye ho technical university no ana wo mo tese aban wei pese wo change edin no wo sesa edin no na wo de school no ekoto Dr. Ephraim Amu na no ana eye togbi azi lakle hohusu a wotoso enson wono ana oye kasamafo ebe ema Asogli State na nanu mo atrankonya wane ensam trofo di nkomo enne ana wo kire mu ese se aban wei na so woya na adwene se wono wodi tumi be hye nsam na wodi nananom anima twitwiri fom a ene wo mo ka kire ni play enye play fa every se bio se suma da na ntwa ba kwatwene ban ho na se wo ba so kire pani wanwane a akwada nso wonsuro atrankonya nsam trofo nhia mu ase no wo ba Facebook no eso a ene se ne Okogyeabour aye den nyansam kotoa e wo Facebook no so no na nanom hemfo bu afu pa wonom ekirem se eno ane se anamen na se bio empanesi ewobi ana kwa wie bi na mpokura ne sa aban no wo pese eye ho technical university no wo sesa edin no edekwato Dr. Ephraim Amu a enfumso ni ho anemom ade bako a eye enfumso ne se aban no amo atrankonya no amane na nanom anya we wonom ekabie wo mu stakeholders no wonom amo amane nti eba ne sei anaputupurum kwanso no aban we be na adwene se wo besisa sukuu ni din na wode akoto enipa baakofo eno ana wo mokasa no eye togbe azi lakle horusu a wotoso enso echiremu a wo monti ase na enti ase kina efri se enye sa na ban no ehese woye na wo kasa no wo chiremu a na ewo se school ni se won se bio eni wo bi aduane na enso no esi enipa asase so na nanom atira nkonya ana asase no eye wo modia enu nti saban peso ye bibi ewo school no ho na se wa mo wonom amane a wo mbeka de akire mampani akufu ado ene na aban se wo mo nti ase na enti ase kina enu nti no anamosie bia wo mo sie no wo mo eka ne potokasa mu se eye unfortunate entwa ye sada nso ana eye disrespectful na kire se wonom amfa wobuo aban no wamfa wobuo ama nananom atira nkonya enu nti wo mo nti ase na enti ase kina Emma ho technical university no yensesa edin no emfa nkoma eye Dr. Ephraim Amu wen enisemo a efri hono mo nso apie montre so a yento Akasebo no eso yeto Akasebo no so ane ye body awuramu ewo mrahye badwane ede Madina constituency ni din ede lawyer Francis Xavier Susu wakasa
e dey adesere that na danko akufuado Ghana man pani anim so papa dreadro de Ghana fo nyina hia omo esan say anti-gay bill no anase anti-witchcraft bill no omo de beto anim da damfe bebre anim ni ena mpanifo kwa asesena ekwasan ya mrai so na danko akufuado Ghana man pani ya hwa anim se mrai fansa be sha ase na nya mamra wo manyi mu se be ya enipe be le be che no se na wakofa abamponti ma so obi ye bayifo nti ye kan impre okura papa ni so de sari pa kura na Ghana mrani no na ye ntwe na so pa eno kase na otem so ya de a obeka ya ya wada ya kita won sabo so me no de da to so aduonu so pimpim ye na donu miensa me che 2023 mu ena ma se wajafo kwa asete na mokwaje anti witchcraft bill no ede tum so na danko akufuado de aye de aduru wo so bo mode na mrai fanshasha asere ma ya mamra no bi obetu na momboni bia so ba kwabo obi sa ni pedie osuso ya bayifo nti yampa pa no sum ense no entwa ni mpre no sa ni pa kro na mra ni ndi no sa mre na danko akufuado Ghana man pani wa kana na otumi din ya mra je se wa boye fita duku wo ho anya na adwen se na se tena ena mra yode ne nsa be sha ase na mra lawyer Francis Xavier Sosu akasa wo dwumadi e course a Madina job center ena ombo moden etete mabu na chekere wonom ekwa mefa so ombetumi aye semina na ade a omoso be ya jet sika lajan ede gombo tomu na okasa na okyem so hu hia pass na danko akufuado Ghana man pere betumi ne nsa de ahye mra ya sana ba ya mamra se be ya betumi ya boa na Ghana emre yetuma gi atum na bedi dwuma na okase na okyem so ya de a na danko akufuado omo no homoden se mra yi obetumi ne nsa ahye asema na bedi dwuma ansa na ono wakasa ba sore ede fego abanya kese a otiso yi so ene okyem so on de ohwe anim say o man penin da John Dramani Mahama enkase endu January 7th 2025 de ba pa Ghana man penin no otuma bedi abanya so na danko akufuado Ghana man penin omo no homoden sa mamra yi ansa na ne mena so ne batumi afa akonnwa so okase na osa tem so amamra hodo bi ateke 108 apedi tu ne ho mam ha so eno no ka ho bi Ghana man penin entumi sa ma na otem se dabi na danko akufuado ma ne famra bi fanyi ne ho anu nkentene so bosia hodo we yakwagina manse adwa so no de osan mra ye nsan kesi kenti no on sam mra no se dabi nya de be boantimra no on fa ne san fanshas na okasa na otem so ne de ehu hia na paasa wono ma tese woni mi kamafo a Ghana amanfo bi di mra so mo se papa o mani so omam ha se no omo hu hia na pa ne senti na obo na homodin se mra no Ghana man penin betima gi atu na ba ya mamra na mra lawyer e kasa ne sembi sei no to DL kase bo anymore on witchcraft accusation passed way back in July 2023. We have got several cases of violation of women. And I always ask myself that how do we in leadership feel, when women are violated in that manner? An elderly woman is beaten or stripped of all her rights because somebody has accused her of being a witch. And for me, it breaks my heart anytime I see people accused of being witches. In fact, people have been killed, people have been deprived of their homes, and recently we have a situation where even some pastors will have the guts to beat up people or assault people because they accuse them of being a witch. I know that as a Christian, that if you believe somebody has witchcraft spirit, eni a wutie masebedwane ede Madina constituency ni din ede lawyer Francis Xavier Sosu yento akase ebo so na yenkobu kef ewo mampani akufuado na tena yen na dwumadie kese bi akoso ewo Abuja Nigeria memu na eye dwumadie na ebibire mu mpanifo wono mo ehia etoto adwen efiri sese bi mpanese yemfa prayete ya enkum huriye sadan so ana yensa teyan wontimi emfani nkrumankwan enunti na ehu behia se amama mpanifo ni nyina no wo mo ehia mu se romafo a ekosiefunu ewo Abuja eman no emu na dwumadie na wo mo kohia mu no etiripo na da so African counter terrorism meeting ene se ekwan ya etuatedom ene jihadist ene Taliban fo Al-Qaeda fo ene Boko Haram fo ye betu asiasa asobayire every Africa na se bi obibremo so ye ho atimi atoye no eno hu nkunyasie anampanifo ekosi ye na wobra mampani akufo ado ene aborofo de agya na nyasam kotoa edamu pro se asama traffic wo huri gina simpie ni apaso a wakasa no ana mampani akufo ado wo kire mu ese ade aba kwa wo besre eya ebibremu mpanifo nyina no ene se sebio edwie sa wadabo wure so a aya na negefo ne mframa enu nti wo besre se enkabomu ene ade a ebetimi aboa na age Africa every terrorism ene me patro ada violent extremism ye betimi age ye ho every sa etwante dom no ensam wo kirem ese wo man bia ni hono mu a ono nko abetimi aka ede ne nsa ese ne bo se
se eba etuante domo a wo betimi ako etu ase edisu enkonim ade se wonom esoso wo monsa na wo manyina edane eye nipa baako na wo manyina kabom na etuante dom no watimi etu ase wo kasa na wo kirem se nansan se wo hwe abibrem hanom a enie wa ma hodo ni pinu a kire se etuante dom terrorism no hadwen ye papa enunti wo besra aman ni nyina sa de ekoso no enya de se de efri se obi ani hono mu a wo pese wo beda so de no na atuate dom age ne mai aboso enunti wo sra se aman ni nyina enkambom na dwumadie na wo mo edi ye no na kire se togo man no empanifo wase sada nso ana Ghana mampani ekufu ado ekojira ya namu ana Nigeria man no nso ene bulati ne bu ene nkrofo na wo no nso abo ebani bia na ma ono nso esi asie dwumadie ne kwo so enne ana mampani ekufu ado kasa na wo kirim se etuante domo a age Africa aboso no nti ana kire se ema Africa empuntuo no entimi enko enkane enu nti wo besere se sofa ma men sofa ana ma wo hena pakan emu eya hanti ebibi ma ne nyina nka momwe na etuante dom no yentimi entu asiesei ewa na nyame eya domo a Africa ye kan bomu a bibia nso ebetimi akọ enkane wei ene afutu a mampani ekufuado wode ama ebibiman no na apakan GH atenase latest from the world of sports wode munsam eba na apakan enumere misrewada ensam de obekan nyina no osofo kirabosum se wo monitaw osofo kirabosum se wo monitaw na wakana so anka ne ya ebeba be pie nanim obi anka the whole twemo na me strike ebrese mu me monitor nkofo bibiri me monitor mu nyina mu siwi a me dia kwa awrade anim na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu ne se etisi uso a ya do bebreme DL News. Right, abusia yensa mo bibiala jo emo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene juada nwumre no nsia kase boy so mrewedo sa gudie mo nsama wo so aya boabo no na abusia ye de beda ona nda nwumre hu ne ekọ ene nieba ewa gudie mo ensampi na egu ya mpron so a ya bono tofa ye de bro ne edi se wote no ena abusia ya boabo no ye de ba Ghana nsamo a ena nkrofon close nsam latest any exclusives no dini nyina eba beda ebusuami amede nsamna brown edinya meje so no yesu ano de share apakan GH the blessed king entanta so mensi family mention semna say emfam fifie mfa wa mention say emfam fi the CAF Confederation Cup no na yabo ma yedu semi final nyame ncha de Ghana team ande oti anim no bobo kwa ye friend this semi final first leg no endro omurem wo Egypt ene o ma ye friend Egypt team my friend Zamalek ekokoti obi a entumi amfa ball Anthony Yonkwantinam na Amini Shadow general manager ere ma bobo kwa friend this ni yebisa ni say no first leg in the course wo Egypt second leg na be course wo Ghana na Baba Sports team ye nyane ntie say emiti standard nti wan hwa CAF empre ema mo second leg na course say eno si CAF accept say the second leg number bono Kumase na CAF atcho mo nyama bia omonye ansa na omaje facility na tum sa nyama ne so omguso a omoye for now no CAF adjust mo say yembo match no Baba. Of course, they've informed us and all stakeholders of Sunyama will say, they bring the stadium to standard normal. We've shared this information with NSA. Amiri Sharo general manager ere mabobo kwa friend Risasi Arabusia watenenka Ghana Premier League match day 27 no na otwi etwaguya result say na koye Lagos City sashe mienu hat endumante kara eshe bako Accra Lions so eshe bako Dano Kwesiada ayendra no Kumasi Asante Kotoko eshe bako Samates endumante Bofo Kwata no 1 Bechem United 1 Real Tamale United 1 Inswatreman 2 Bebiani Go Stars 1 Ediana Stars 0 and a Heart of Lions 3 Nations FC 0 and the game bako atoja bobo ko FM brekum Chelsea atanafie ache media ma bom ekamienwa omo entumi antelectable no Samates da so omudika in 49 Nations setos mienu 44 and Adriana Stars setos miensa omo 42 has anakoto
Kotoko at 10th position 36 and has at 11 for almost 35 as on 16th position on Career United 31 points 17th position Heart of Lions 28 and 18th position on RT 25 points top scorers on Stephen Amankuna Obrekum Chelsea was 12 goals Hamza Isa Heart 11 goals and Asamoah Boateng free no Nations was 10 goals na games no kwa we no coaches no ekasai Abubakar Watara head coach Edema Hasufo kotena fie ana Okopiem Legon Cities efie rather dewu ema Legon Cities bone kamienu a went man te osi on the day no Nhyiraba has elusu game ni se ne mnante ne mo na ye ko very bad and abysmal performance and our boys no edane di on the day no ne boys no am concentrate wo game no so today we play a very bad game. We are not concentrated on the game, and the same cancer we have it. Every time we are taking the goals because we're making the fault on the defense and the goalkeeping. I think that's the cancer of my team. But today we play very. Abubakar Watara etwane Samsung Ebisa Kochito na fort nankasa kra na ne den ama inde no udi nkugo and o se fort ni nyina ne se on the day no ne boys no na omo concentrate our games no so eno achi so abrante friend Dennis Kosa ene Kasim Sise on the day no na omo money of fam omo money na nyanye and a defense nankasa no eleti House of Folk team no down. The other fault is the concentration of the boys. I think I don't understand, but I will talk to them down in the dressing room. Kosa didn't play well today. No, Sise, when he get the yellow card, I said maybe he can get another yellow card for the red card. I said. Abubakar Watara head coach Edema Hasufok and Watenen can Pakwasi Fabian head coach Edema Bobo Kwefen Legon City or see referee ni Boa Benny Kane say yenshe game na seno or see Bobo Kwefen Legon City's normal control game no create chances bebre na mo no first half no man to me and Watena na won ba second half no and on making sure so mbenya 2 goals e dey win game no. Well, I think from the blast of the whistle, we controlled the game and we should have scored in the first half, but we missed some chances and then we atoned for it in the second half and then we scored 2 goals and I think I'm happy with it, the boys, for the performance they have put up today. Pakwasi Fabian head coach Edema Legon Cities Arabusia more at Nenkano Kumasi Asante Kotoko na fieshe baako Samates entumi ante Dr. Prosper Natogum head coach Edema Kumasi Asante Kotoko osi on the day no both teams ni nyina no na omomone mo ewo suye pa both teams ni nyina no omo game plan ese na omo be open up game no expansively no make create chances out of that no and Kotoko the pressure edit to Samates wa omunya penalty ekobo sheye. Very good performance from both sides. Both teams came with the intention to play very expansively, create chances and score. So they got us on some few occasions on the counter. I think we also got them, and then out of our pressure, I think we won that penalty. Dr. Prosper Natogum head coach Edema Kumasi Asante Kotoko ana ebusia watene nkane mrele ko enti yamfa fisamnisi nyame admo chira yaba ne aka chibia no na yedi abetoa so di ama na tew ewa amanone no ukopiemo ewo eye Europa matches bi ebekoso enne enwumrei wo Italian sianum ewo Italy no game baako atodwa AS Roma atna fie ema Bologna akobo meka pole miensa ema matimu baako mene okase yesi akana sima edumiensa Milan derby no etwa egu AC Milan enhyebi esanso na Inter Milan enhyebi ena bonwumre no nso ya urem ewo Spanish La Liga no ewo Spain a Sevilla na fie no mo Real Maroka edi abo ne ebusia yamfa agudie mu nsam nsi na ne aka echibia no Okogyeabour emfanto asomfa me amedi agudie mu nsam bro dia meje so no ya Yesu ano de hye Apakan GH the blessed king over to Okogyeabour meda se Apakan me pacho ma me emra wonchen na me ni woni nkomo ebra no a edro ne ye friend sofa na yenso fa ye bia homa no tomu a na yasra wo so be kire wa adwen asemu a ye agi wa adwen kire wo ho ene se Asogwe State Council nananu atrankunya ho kire se anamo a abanwe asie se Ho Technical University wo besesa de no ade akoto Dr. Ephraim Amono wo kire se wo mompene so firi se aban no
wɔne wɔn mo nsusu ho kura ana wɔn nko a ɛsi sɛ gyina no me pa cho san komo yi wo je ne sen 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 65. Good evening. Me hoya me wa fast be ni o fast be jan tama company be me wa fast ma me ntie we me tia me wa fast be ama ena ade no enka better thank you be better opinion no because of more Okogyeabour Ghana but in full so won say aban no o man so ho ansa na o de ma o mo na problem no someone sanko ba ko na aban ko chance no aban no so ho ansa no mo je ntuma ansa ma ya why that's it men so let us say good evening. Hello, good evening. On temen kama memfa ha madwe me pa cho de say na afre me friend sak ma mentie we ofa the best thing is say at the shop any I information na omu eba ben krum ansa na omu di no at school Meda Sipa 0534050199 0593 40 65 65. Good evening. Pacho, good evening. Okogyeabour Ocran. Dexon Badako. Wafan Pacho Madre. Me Pacho, my just my mintie way. Enfi Achimodukru. That's it. Wafan, me say, Obia one kwanga. One mu obi kwani untimi ntiem keke wafa o mi se Ghana ya nyina de Ghana man pen na odi so nanso okope asase ayimpuntu djuma okwa nanano ma ahemfo ndi se biribi se achia e wo so kwa ahemfo no wo se opese wo yesa na wo ni wo nyina ata adwene na mususu but nke achi ye onko no san me bi o that's bye bye menso mera se mame fa kafra. Good evening. Hello, good evening. Me pacho within the sun after me friend. Mr. James is a fool. Me pacho ma mintie is resting. I for fun on the fee, and I buy the fee. No person would be Pia, I politics for Ghana. President Mama, Wabaji, and this a boss with you. Hey, Debbie, and foul, and Fenyaman or some. Wadaroma, why, Mr. Wa? I think I'm a more policy, sir. Yeah, Brade. Intikroma de 0534 050199 0593 40 65 65. Me patwada ne kwanso enono anase enye ne kwanso enono. Moma yeni nkomose Ghana fo. Na yeyi amanyosem no enfremu na yemfa afrefo no ensi enti abusuade afrefo no esie no yesre wada yesonso a DJ Hitman ana wode awoso no eba na we ehie pa me pacho wada Greater Accra Focus Media Awards ensem trofo abasobo afibia no yede ebo ye no afi mia me wafase Hitman wono ana we host Emma me patwada DLFM ekade Kwadwo ekade ankajeta ewurade so se ba ne se na monitor wo saa chese ne wunnim na se wodi si na jeta ewurade se de yaso be yehye no we nya kwa intimidation em na me ka kire wo se ne se na ko fa she gelegele mu nyina ba no ente se already so fitiri wani pa menyire mani o wade ma menyire mani na ekada nkoko ya ka bejeta ewurade enti me patwada enkrapumpure mantam ha Focus Media Awards wono mo ankasa bibi mo abie mo ahwehwe mu ahunu se eba radio DJ of the year no a Hitman wono no wo second to none won kwagina ane abua ne nsa no ode na frafra no so ye kama enunti me patwada bomode se wonso wo be vote ama DJ Hitman na watime awini radio DJ of the year Greater Accra no me patwa ekwan abafa so a wo be vote ede ama me ama wafase DJ Hitman ene se wo fa wo mobile phone no a
na wa dial star 800 star 600 hash be say star 800 star 600 hash na wa sende we be say na wa follow process no akama na wa vote dudu obi a wo pe na wo de ama hitman ama yen sada nso ana me pacho ada we betime nso a dial star 920 star 404 hash star 920 star 404 hash na enonso wa sende na afi wa enter 382 we be enter 382 na afi wa follow na prompt no wa vote ama eya hitman ama yen sada nso ana me pacho ada eya drive time host of the year and so eya the only silver in Ghana's radio nana ama Nhyiraba silver lady SL for life me pacho na wa vote ama silver so ama yen so hu u be follow process no na no so wa vote eya drive time host na and so eya SL for life silver lady kama papa no was a chire din anunti mu vote ema hitman pe ada wo be really no mato destin powder any kolebu powder ye nyina de baburo no motrom ansana adia wuye e chire say enti na emu ensem eno na wo kwadwo adia waye wa anya de o say wo obi emfa ne baba ma onware obi mfa ne baba ma nware na waasi ada wose no masako so ni mpoku a anya kura akoso na makoso maasi mpoku am ade a hitman aya no tie ebia na sum light out no chese opele light ne ka ho ade a opele beye mejiro hu amenti ase na no influence different opele mame uko mi awase no fu mame oh mame me na mi busa na sema mame me pa chao na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomechi no wabetina mechi na msako so nufu tinye se bia wo na mada na mada wo ba ya no huni no mada na mada ana obaso so me nufu si wase ba na me de me ba ma wo na me wo so me nufu na mada opele mame uko mi awase no fu mame oh mame me na mi busa na sema mame me pa chao na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomechi no wabetina mechi na msako so nufu tinye se bia wo na mada na mada wo ba ya no huni no mada na mada ana obaso so me nufu si wase ba na me de me ba ma wo na me wo so me nufu na mada opele na wasi ada mbwa I think that I say entirely shemunye ese betumi apre major role situation nufusu so no se memma no se de ya na onu makonote na no de ni so yo bara sheshe ntale bi sa ndia na trap na de ha be na opele abo na wabo ese opele na wabo but na wateta na ase na dada dabi oze wabo o to den sakura chira na sakoso na ase wa nshada we de boni bi anim se unim say okon madam for back on 626 la pass on ono so sa no there be okon enfam kwato asemu na asem o ka kira me ni say Nhyira DJ Hitman on o malasi bi ge bitika no so be pem ne o say oba ne nche na nwuma Hitman bon titiri wa na dwo ade asan no nwuma wo bon no nyamyanim no kure ni be pem ne o tuge na yetumi antu sa me ka kira wo akoye bedi anko DJ Hitman na said obo boys no na na kura na mo kan kire no but ade ne say ade we mo to ade na mo ntu ni yi Kwadwo nim say emema de omu ahu ye betwa kakra en say ye betwa kakra na ye beboro na ye betu ye nsa ba yachi na ebe kan ase nufu na wo de ba yakwa de ho ne dia na mu odin ade ya me de me ba ma ware nti sana mbe ya ware nkre nya nware o wa se de se okoso nufu ma ho nsem no okon ahe ko kopia himfie o abusu aka se wani ye de besi Kwadwo de am say Pentecost no wajai de osi we ye de wajai yes also a DJ Hitman me pacho ade no me ka say we winning in advance what must say radio DJ of the year Greater Accra ya monto ngumbebre mayen enti yes also a DJ Hitman wono an woba na champion ko fitara de ko Facebook no so akenkan fo mienu edia mejeso eye gangster cat ya mite nkura woko Okogyeabour Ocran mene wo fa seketwa Nhyiraba
Kwadwo Sammy B. Wabua ni ye. Enti ya so akọ na mamemfa nchia ema honorable. Wone ne yere sister ya. Wasi wo mo bie mo papa. Ewo Ofori Chrome Chop Bar. Ewo Ashoman Estate. Sada so ana adwumafo a mo Adwempa Information Center. Ewo Jinankonso yedamo ase. Dia ye ne de awade no. Asofo mbefa mo yere nom. Na mo afa mo ba. Daddy when so do no ho asem na make. Dia hia. Shegelege. Dabi. Hey. We no DL wa papa. Shegelege na so pa unze go so azinu fum de ze na aware de egu. Simple cry. Masa ye nware. Ye ne ekro no. Shegelege. Yes we nickname no. Shegelege. Ye nware. Me bia no adi. Me ka shegelege awonye so no. Shegelege